Severna Koreja zatrjuje, da lahko z novo raketo ogrozi katerokoli mesto v Združenih državah Amerike. Raketni sistem Hwasong-15 lahko nosi jedrsko konico in zato predstavlja veliko grožnjo Združenim državam in tudi ostalim državam, ki jih Pjongjang vidi kot sovražnike režima. Trump, ki je še nedavno trdil, da Severna Koreja nikoli ne bo mogla ogroziti Združenih držav Amerike, obljublja, da bo rešil problem Severne Koreje. As you probably have heard, and some of you have reported, a missile was launched a little while ago from North Korea. I will only tell you that we will take care of it. We have General Mattis in the room with us, and we've had a long discussion on it. It is a situation that we will handle. Japonska, ki iz Pjongjanga nenehno posluša grožnje o uničenju, zahteva najstrožje sankcije proti Severni Koreji. 我が国はいかなる挑発行為にも屈することなく、圧力を最大限まで高めていきます。引き続き日米の強固な同盟のもと、強固な日米同盟のもと、高度の警戒体制を維持し、国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。 Kmalu po izstrelitvi rakete se je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom slišal tudi južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Predsednika sta se strinjala, da je potrebno na provokacijo Severne Koreje odločno odgovoriti. Dejanja slednje namreč ne ogrožajo samo njene južne sosede. 이는 한반도 긴장을 고조시킬 뿐만 아니라 국제 평화와 안전을 중대하게 위협하는 행위입니다. 북한이 이렇게 무모한 도발을 일삼고 있는 데 대해 강력히 규탄합니다. Obtožbe prihajajo tudi iz Kitajske, ki sicer velja za zgodovinsko zaveznico severnokorejskega komunističnega režima. 联合国安理会的决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确的规定。中方对朝方有关发射活动表示严重关切和反对。 中方强烈敦促朝方遵守安理会的相关决议，停止采取加剧半岛紧张的行动。 Zaradi izzivanja Severne Koreje je že bilo sklicano tudi izredno zasedanje Varnostnega sveta. Na Havajih pa so ponovno aktivirali opozorilni sistem pred jedrskim napadom, ki je bil aktiven v času hladne vojne.